život slušamo istu priču. Ženama otkucava biološki sat, posle 25. već krećeš da propadaš, 30. 40. ti si već za đubre, dok muškarci imaju vremena koliko hoće. Ali nauka 2025. godine konačno ruši ovaj mit i dokazuje nešto drugačije. A to je da i muškarci imaju biološki sat. I to ne samo da ga imaju, nego je na neki način i strožiji od onog ženskog. U časopisu Frontiers in Aging 2025. godine izlazi jedna ogromna studija. Naučnici su analizirali 6805 uzoraka sperme muškaraca između 20 i 63 godine. Prosječna starost bila je oko 32 godine. Od tih uzoraka preko 1200 dodatno testirano na DNK fragmentaciju, to jest na oštećenje genetskog materijala u spermatozoidima. A ono najvažnije što su zaključili je da se posle 40. godine DNK fragmentacija naglo povećava. To znači da sperma starijih muškaraca nosi više genetskih grešaka. U prevodu, to znači da što je stariji muškarac, njegovi spermatozoidi će doprineti većoj šansi pobačaja, neuspelog začeća ili prenosa genetskih mutacija na dete. Dakle, muški biološki sat ne znači samo teže do bebe, već znači potencijalne ozbiljne posledice po zdravlje deteta. A da ne pričamo o tome koliko zapravo zdravlje muškarca i spermatozoida utiče na samu trudnoću. To koliko će ženi biti lako, koliko će biti mučnina, koliko će biti poteškoća, komplikacija, koliko će i sve prosto biti teže ili lakše. Ceo taj proces zapravo zavisi od oboje. A sada hajde da prokomentarišemo moj omiljeni deo studije, a to su žene. Decenijama unazad smo ubeđivane da kvalitet jajne ćelije i same naše plodnosti i mogućnosti da imamo zdravo dete i dobru trudnoću rapidno opada, pogotovo posle 30. što zapravo nije istina. Znam već šta ste sad krenuli da kažete i da, menopauza postoji, broj jajnih ćelija opada, niko to ne pokušava da ospori, ali sam kvalitet, da tako kažemo, jajne ćelije, to jest količina DNK mutacija u jajnim ćelijama, zapravo drastično ne raste kao što su nam rekli. I samim tim možemo reći da kvalitet jajne ćelije, iako one same se smanjuju, njihov kvalitet se ne smanjuje, za razliku od spermatozoida. Ironija je što je društvo osuđivalo žene da nose taj teret same godinama unazad. Zapravo nikada se nije gledalo, na primjer, ako ne možete zatrudite, da li je nešto do njega, da li je možda i on problem, ili ako dođe do pobačaja, pa sigurno je do žene, pogotovo ako je starija od 25. Tako da ono što su nas godinama ubeđivali da zbog plodnosti, dece i zdravlja potomaka treba biti sa starijim muškarcima, da žena bude mlađa, zapravo uopšte ne pije vodu. A zašto o ovome nismo čuli nikada ranije? Zato što je patrijarhat želeo da žena živi u strahu, želeo da je ubedi da njoj ističe vreme, da ona što pre mora da se skrasi i postane majka, a da muškarac ima večno vremena i da postane tata i da se oženi i da ispuni koju god želju, dok naravno mi ne. Mi treba budemo pokorne, poslušne i da pratimo svoj biološki sat, pošto nisu to oni, to je biologija. Ali zapravo sve vreme su bili oni. Sada kada se mnogo više priča o ravnopravnosti i radi se na tome da se teret prosto svega u životu deli, sada studije polako počinju da istražuju žene u segmentima gde nisu i muškarci u segmentima gde nisu i sada zapravo počinjemo da vidimo realniju sliku. Naravno, ovo je samo jedna studija, ali mislim da je ono što je pronašla vrlo jasno i vrlo značajno za sve nas kao društvo. Činjenica je da muški biološki sat postoji. Vrlo je ozbiljan i vrlo je rigorozan. Stvarno više ne možemo ignorisati činjenicu da i godine muškarca utiču na zdravlje, trudnoće i samog deteta. A sad imam pitanje za vas. Da li ste već čuli za ovu informaciju da muškarci imaju biološki sat i da li mislite da će društvo sada prestati toliko da krivi žene za sve i da upire prstom samo u žene i da će prihvatiti da zapravo i muškarci imaju biološki sat, ili mislite da će pokušati nekako ovo da zataškaju i da vratimo sve na staro kako je bilo? Pišite mi u komentarima šta vi mislite o odnosu društva i biološkog sata. Naravno, lajkujte ovaj video, podelite svima kojima bi trebalo ovo da čuju i pretplatite se na kanal pošto smo tek počeli da rušimo mitove. Ima ih još mnogo. Bye!